Kepada adik-adik yang kamu rempok juara, nyan juara yang kata rempok bejut ke sesuatu yang membawa kepada takabur dan ria. Nyan drone yang kena cok ya juara bunuh, cok ya kerung, cok nyot, cok ji. Nyan kalau dente ada drone. Hana murni yang nilai drone. Kadang salah gure ya silap kebuh nilai, kamu rempok juara drone. Mia kira-kira drone merempok piala salah nilai, ya pulang ya kerung gop. Nah gop yang hak cok. Man salah nilai, kadang salah. Menanlah kira-kira. Karena hana pasti-pasti dalam dunianya. Dan getanya yang hana merempok juara tidak masalah. Yang penting getanya istiqamah dalam belajar. Katruk tanyo udaya bertidak karuh tanyo orang yang menang. Bagi orang yang merempok juara itu ada dua titipan. Itu adalah kepercayaan daripada gurumu. Guru yang getanya gilah daya geminta acara kiban cara benalah bingkisan kecil gebi kepada getanya. Nyan sebagai ucapan terima kasih daripada guru kepada kata yang kata tim belajar. Jangan khianati apa yang telah diberikan gurumu kepada kalian. Nya yang pelit kata ingat. Olehnya masalah tanya ulang daya hanya pegah-pegah gompong. Masalah tanya ulang daya nama masalah menomendih nyen bek pegah gompong hang gedong dengar dari gompong ku. Hayane bek ka pegah beritakah ke dia gompong. Sakit ke inoi gompong na guraya ke tukang peglah. Na masalah hidayah bagi peglah li guraya. Mak drone yah drone kagak juk kena daya kagak percaya punuh kena daya. Bek ni yak cok ape nak telefon gompong. Maya tekedi nak telefon gampung poh sa malam poh 2 malam nak telefon poh 11 malam ni cok api gure nak telefon mak nak pegah drone sakit nyan salah-salah stroke mak drone ni gampung. Bakal karena titruk berita ke dia gampung seolah-olah drone kaberata sakit. Biarlah gure drone yang tangani masalah drone. Wadana pegah masalah ino hidayah ke dia gampung nyauri gampung hang dengar terkejut-kejut ke. Nyan susah mak susah haya. Hana payah hana tua. Dan bek tayo jak mak tayo kena. Iyah tayo hana payah yo jak kena. Menya gejak ka kena jak, nya hana gejak pi hana masalah. Pakan menan lagenyan adab gedanyo tengah tabeun. Bek ong hate tro dayah daya putusah kanya. Kata telefon nak tahu aku kapulin nya hana nak tahu nyo sama dengan ku awo. Bek adom tua. Meilanya urunci ke. Hana kata oh lewat ka hidih gampung. Kiban kehidupan mak, kiban kehidupan ia. Ban kapegah ka kiri ka telefon gede gampung, kapegah kayu tahu kena. Menyahana gak tahu kawau. Hanya makkah gemutang peng nak debu. Katentian napeng sajan ke. Napeng ke maklum, pajan ka depu kah napeng mak ke. Kan biasa maklum napeng, kadang biasa napeng orangnya. Nya kata kadang-kadang mendung tu sahe. Nyo kupingan menya perliang gak malin, nyan menan cara. Menan yang kali ke purno long jemun. Ilong hana malin ku tapi nak ku dua daya. Long patih amanah gureanya. Keun gure-gure long jemun liah meninggal ayah long. Ada barang kaban susah kanem tua. Bek kawo lang daya. Kapu tenang iyah dalam kubu. Iyahkah orangnya hana tole bantu, yang jet bantu iyahkah tokkah. Bek kawo. Me kawo long hana doa ku kekah. Gancam long li gure long. Keun liah put ada barang kaban long ku putun rawai daya. Alhamdulillah darempeklah dua dayah matitun 2 tahun. Nyan doktrinnya. Doktrin kedro pribadi kedayang. Itanya pin lagi nyansi urung drone. Hana hayu ai luar daya. Hi tagai hayu. Oleh yang ku pegah bak drone tabo druk bang. Drone mak. Moyen tekedi drone jak kena daya. Nana maya pe bek naju pe kana ne. Nya kah menyemantang kabut inau bek kamat mana pe. Bek kawo ka dia kampung ka mana pe. Hidayah ke hari mana pe kah tro kampung kayak mana pe nya kayak kayak ku pakai kamu ngan gurek kayak ku pakai gurek ngan mak ke ka ku pakai gurek ngan yah ke hai mak bene ju ape kana ne ti kamu punya merempok ape anak drone hidayah kamu po kamu panco ape nya pakat rutak pikiran ni anak miat teoroi mana pe 3 minggu hai beut 3 minggu mana pe 3 bulan hai beut 3 bulan ni mana pe nyan tingu pakai hai balik liu daya melempah le bukti pre Ramadan rame anak miat le raya hai balik li pakat 3 bulan puno iman api laleng api pakai ngemberangkat tau nyan napu tai lahala napu tapak tha hai balik li daya bahaya api me gelem perut daya man nyan bejit ka mana. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa syai'un lillahi al-Fatihah. Wa rahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.